adeshimama yemamo akujo emama ha emama kwaba adeba Yorke FM HYTV so ene awie emre asose omanyimu ene amanhodo so nsem ayensa aka no Yorke FM yaboaboa no se yede ebesom se premto brekase kase yi ensem edi kan ne di hwe ne di tie na wo bete e wo kase aboyi so ensem edi mu akotena wo bete ebi ni se Ghana mampanyini ede kokobo ato NDC for any MCs for omunyina animu se wasre omani juma na wo di se mampanyini no endi mu yie sanso na wo bete ensem bi te se panyin power no aye okasamafo e wo Parliament House aye omra bema panyini enuonyamfo alambagben eno no nso ade ensem bi atodwa se ono de gay ene katashe proyebone de onhwe se ebekoso wei ene ensem ene nie keka ho bi ena awie ye de beba besom se Yorke FM kase afegebre na yetwa ye ho aba aboafo bi adaroma ene yesi ha nti ye kɔ ne ye ba ye de kase boni mu nsem e de beba abesom Adichie mu nsɛm de Nyankopɔn nanim ne mu nsɛm ne nade yɔ de minu mienu ɛna ya ye di huduma pa enti no nsɛm a esi anajo esi anwumrɛ ahomache ɛne de keka ho nyinaa no Yorke morning yaboa no sɛ kasebo ebi so ɛyɛ paper review a yɛde ba bɛsom wo bɔmɔde asa obɛhyia ɛyɛ me Okamafo Clement ɛne mabɛdwafoɔ ɛwɔ Yorke morning so every Monday up to Friday ɛyɛ 6 AM na fe yɛmfa nsɛm a asi wɔ manim nyinaa ɛmɛsom wo yɛbɛkɔ amama nyinaa so yɛbɛkɔ epoye ne atɔyɛ baabi biara a asɛm no hyɛ no yɛde bɛba na afe minu mie no yɛadwendwen ho na wahu ɔman no ne kankɔ ɛne ne bɔbrɛ baabi a asi afa hyia me na yɛndwen ɔman no adeshimama afegebra na de kase ni mu nsam no de ebro e wo Yorke FM so HYTV ya streaming live e wo ho ukọ ho nso a ya bobọ bi aguo na wobenya bi na wahwe na wahu ne ekoso e wo oman mu afe ya fi kase bo nase Ghana mampanyin na ode nsam bi etodwa se MCs for adwuma won ye e wo oman mu no e kamia ya se enam so Emma wono mampanyini no ni dwuma wodi no entumi endi mu efri se wono de se wo hwe se pepe ye bekoso nanso won de wo bɔ modern se nia wono na nado ehwehwe no oma won enkoso enti no wode kokɔbɔ akyerɛ de iseyifo a won potem ne se wo hwɛ wo moa na dwumadie na wono na nado wo pese katahyehyɛ ane proye enkoso e wo man yi mu no won mu na chidom na won tumi ma enkoso e wo oman yi mu enti sisi ano wono na nado de wo beye mpensem ne hwehwemu obi biara a ommo modern se obema dwumadie ani na de study hu no abemu no wono na nado de onhwɛ se ebekoso e wo oman yi mu yankwane enkoso ensam no ebra odi etudwa no. I would sound a note of caution here. All government initiatives at the local level come within your purview, whether you initiated them or not. The argument that you are not aware of or are not responsible for government initiatives in your localities will not wash with me. You have to familiarize yourselves with everything, whether of your making or not. A chief executive who's indifferent or unaware of government activities in his or her area is not a suitable chief executive. The challenge is thus for all areas to take advantage of these programs to develop your localities. Whilst a lot of funds continue to flow into the localities, and every attempt will be made to get the common fund allocations to you regularly and on time, I encourage you to work to increase internally generated funds. You will not make the progress you should
If your development programs are solely dependent on the relatively modest sums you get from the Common Fund allocation. But at the same time, please apply your Common Fund judiciously towards the execution of planned and approved projects. It is not for recurrent expenditure and should not be used, misused, or abused. It is a good idea quickly to get your assemblies to restructure your financial operational system and targets to take advantage of the new initiatives introduced by government to promote accelerated economic growth. Ghana mampanyini ene yete ne nka no wosre NDC fo ene MCU fo no se sania woteso se na ado no na opese pepeye ekoso oman mu no wonta na chi yes hanso akonsam foforo so ne da so gina mrahye bedwam na onyonyamfo ono ekasa ma MPP amayokuo no ono de nsem bi atodwa se sisia no se gay ene lesbian na wale no se bekoso e wo oman yi mu no ono de bone omanfo anya adwene nanso no so betumi agye atum e masabra nyina eto atwa wo oman yi mu a na kire se e wo se obi biara ne fa hodie sani a constitution no eka kire ye no e wo se edi so because omo tumi entena se obehwe se obiara a wo pena somdue no onya ewo oman yi mu na se wo yampanimfo na owo aban mu ne de wo se yenka yakoma entu yeyam na wo behwe se wo haw bia enkoso na wo hwe no haw bia enkoso na no nkire se gay ne lesbian no wonim kwan obefa so ai obebre no ase wonim kwan pa na enso no wo se obia enya ne fa hodie entu wo behwe ene wagye omanfo nso adwenkire se obetumi abaso se gay ne lesbian no enkoso ewo omanyimu a yenso yano ewo mu bi enti no sei ene ode ensem no etudwa. Before the House is christened the promotion of proper human sexual rights and guardian family values. And this bill continues to generate a lot of interest. In fact, has taken and assumed some different dimensions. For me, this is healthy for a maturing democracy like Ghana. It's important we allow various shades of opinions to canvass their positions on the bill. As guardians, I want to plead with us to accommodate the views of others, whatever perceptions they have, and let's maintain the peace and fullness of mind and heart. The Parliament of Ghana is capable of handling the situation. I will assure citizens of this country that we will create the enabling environment for all to put across their views. At the end of the day, the processes of the House will determine the outcome. And when that is done, I am very convinced that the law that will come out of all this, even will protect the culture and values of our people and the Ghanaian identity. It's a law, I believe, that will also take into consideration the human rights and freedoms that have been guaranteed under our Constitution. And it's a law that it will take into consideration the richness of the common sense, human decency, morality, fact, logic, and at the end of the day, it's a law that
will bring and transform this country into something else. And see, I am Mr. Alan Bagbin, one no, a Speaker of Parliament at the Ghana Amayokui, one no, none of these some and no, the two dra. So, all cassa, sir, lesbian gay, Nedia, on shall say a bebasso, ever or mayimu. I feel your quite in some for frosso. I am Mrs. Mercy, one no, I am founder of Discovery Teenage for Penny Hour Show so no. And a wakakoye ayetrebi ediama emofrei eye emebunufo a wo nsuku bi mu na eno no na wode ensam to dwa kire emofra wo suku ni se wo hre won ene won wahofo se e wo se ye ma enkwala no kwan na oban so aya mmoa na osisi adan ede boa emofra no e wo school obi ho krampa wo ba school no e wo se wo hia na ho siesie abofra yi se edan a wo bekom na okwakoye ho siesie kama no de abetena class no onya enti wo sre aban ene won a wo ka bia ye se won so mumwa ne ensisi suku adan bi enkeka suku no ho ana offices bi mpo ene ebeye emmoa ne de ama teenagers yi na watumi asiesie won ho wo school se ne ebeye adesua ebeye de ede ama youthfo a wo suku mu no Way and nsam any bi ekeka ho na afa ahwafo yesi aboafo bi ada Roma ena yede ababesi ha yi a yekenkan kasebo yi ede mamu dedede eno ntini ebekwa kwaje won krato na yeba yede ni aka no ebeba abesom ye twa ye ho aba ade chemu nsem de nyankopon nanim ne mu nsem ne na de yode minu mienu ena ya yedi huduma pa enti no nsem a esi anajo esi anumre awmache ene de keka nyina no Yorke morning ya boa no se kasebo ebi so eye paper review ai de babe somwo bo wode asa obehia eye me okamafo Clement ene mabedafo ewo Yorke morning so every Monday up to Friday eye 6 a.m. na fe yemfa nsema asi wo manim nyina emesomwo yebekọ amama nyina so yebekọ epoye ne atoye ba bibiara asem no hye no yede beba na afe minu mienu ya dwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no so Yorke FM HYTV GH so any streaming live and also ubenya bi wo ho na wahwe yeguso ade kasebo no som ne yekọ nsem foforo mu a enche bia na beto odwa se abayewa bi a wonya mfie aduonu nkron eba wonten ebeka se kidnappers ache no a no water crade emontin so ekọ na baye se wotwere na kidnappers yi ebeche no na woye no ne ma nsem fata enti emre so se yehu no na chese we prepra no se no onyemompo wo afa flow e wo bra kidnappers yi chi no na esan so beto monten so se wo bayi se enya nokre wo hwa se ba biansam na ekọ no na no odin eno nti no wo san so edi nine se enya nokre na emom ma ho kire eno sikasem ti ene nam so e ma wo kan asasam no na no na Ghana mpanimfo se da bi emra ebo oman yi mu enti wontumi nsore preko pe na won kasa ya chew ya kidnapew takrade ya wo se ensam ikosu yi ehon so na emofra yi ya che won a yehu ba bi a won wo yi nti se wo san so be kasa asam no de a na chese entwa yi enti ana no ya se abayiwa yi enko efiase onkodi nsia ewo mfiase na yenche no se ne ebe ya next time no obi wo ho na so wo ye ne ensam fata obejai ewo omayi mu aba pado na aba ka nsem bi afọ nwa onyim na moto do ebie na wodo bo no see deceiving public officer da ban nimpa onye ekwan pado nti with publication of false news no for more than 2 years na deceiving public officer no only 6 years in fact, you did no boma and 8 years. The 8 years no self and brema
wash way na wash kasa awom between the 8 to 6 and to 4 no wash him into wash him na what no with 8 no wash him kasa abo wom no between 1 year to the 8 years no kasa wom year 6 years into what 6 years no now oye Justice Michael Ampadu other ma oye nyanunia oye Juana Kraya the mapri all kweko din we fiase now what the odiesia nyansa efi ma oye no ho na many of the sia samraka yenimda bi be said na nyimpa ebien na wo false news eye arehu yie nanso emra awo oman yi mu enti wo ye bibia na wahwe ne yie abayewa no na sisi a wakoda aban kukumu no mfie nsia se ne ebe ya won nye akohwie a ense emfata ibiem afa ye ko ensam foforo so ne ebe kwa kopiem ewo prampram eho aye brono a ewo Greater Accra region na eho na emnyamransam bi akɔhɔ emrantie bi aku won abusua panyini a wo fie no watwa ne ti afiri so na won hu adekronti a ɛnan so ɛma satoto asɛm ɛkɔ so yi wɔkyerɛ sɛ ahindie a ɛkɔ so wɔ prampram hɔ no ani enyan ɛno nti ɛnam so ama ɔpanyini wahwɛ ne nkwa ahomakye ɛwɔ bere a ɔkɔ ɔbotom so akɔhwie ɛgya nsa agu so akyerɛ nananom no ɛna etuo ɛkasaayɛ a abrantie yi ɔpanyin a wadi mfie aduonu enkron wahwere ne nkwa yayaya atoa nananom ewon ensi adu yi. We've received the initial complaint. We've been to the scene. The crime scene has come. We've taken a lot of items as exhibits. There's been some arrests and there's some information. Those who have been arrested, initially we told you that the incident will give you an update. We'll continue to give you updates. For now, some people who have been arrested and we are yet to go and take their statements. We are moving the case from Pram here to Tema. So the regional CID will continue with the investigations. So if there's any updates, let us know and they will let you know. For now, let's be circumspect since a life is lost and then we are dealing with a very vital institution, chieftaincy. So let's be a bit more circumspect in the way we handle the information that we receive. We also impress upon the press, whatever information that you receive, let us know so that we'll be able to also analyze in our own ways and then come out to arrest perpetrators for them to be dealt with accordingly. Enti sania wo hwe ya no sisia no mrantie yi ya chi won mienu se nyamransam sa wadi atia won busua panini de eno entumi mmoa nti aban nsa so nipa mienu mu na yate nyenya ntia bi awo kasoa yese kasoa new market sisia de bola de omo die bibia wo ho a enye yie bola ana wode gu akwan so lolo kwan so bola gu ho edwom ba bibiala obi abefa bia no wahia bola enti yensam twiro ni trimude akwa akoduru ho enti ana no ya de ne beba studio ha etiefo ye de Yorke FM de ye bibia so ne ebe ya wo behu ne ekoso e wo man yi mu enti ya suma yensam twiro ni no waba beduru studio bi wo ha ne ebe ma na ba betena se na wo koye no nia wo kohu wo ho no wode mu nsam aba bebre ahwefo enti ye twa ye ho aba na ye ba yensam twiro ni trimude e de mu nkyiremu yie e beba abesom ye e wo ha sei. Chemu nsem de Nyankopon enim ne mu nsem ne na de yo de minu mienu e na ya ye di huduma pa enti no nsem a esi anajo esi anwumre ahomache ene de keka nyina no Yorke morning ya boa no se kasebo ebi so eye paper review ai de ba be somwo bo wode asa obehia eye me okamafo Clement ene ma bedafo e wo Yorke morning so every Monday up to Friday 6 a.m. na fe yemfa nsema asi wo manim nyina emesomwo yebekọ amama nyina so yebekọ epoye ne atoye ba bibiara asem no hye no yede beba na afe minu mienu ya dwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no ade chemu nsem de Nyankopon nenim ne mu nsem ne na de yo de minu mienu e na ya ye di huduma pa enti no nsem a esi anajo
esi enumre ahomache ene de keka ho nyina no Yorke morning yaboa no se kasebo ebi so paper review ai de ba besom wo but what they answer be show me Okamafo Clement ene mabedafo ewo Yorke morning so every Monday up to Friday 6 a.m. na fe yemfa insema esi wo manim nyina emesom wo yebekọ amama nyina so yebekọ epoye ne atoye ba bibiara asem no hye no ye de beba na afe minu mie no yadwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no adeshima mamu da so ehwe Yorke FM and HYTV so you streaming live GH mbenya bi wo ho na mohwe na sisi ano yenya yensam troni trimode ewo efiase nti ye betwe epni no na wokọ kaso ano nsania no amanfo esu ewo mo bola sam no ene enwura na etwapem ewo ho no wodi mu nsam kakra ede amaye wa sei Chimoda. Niaba. Net saying. Uncle found him now say. Yamia drum the wahidi. Na de wan susu. Oh, na de wa ma hwata so. Why ya to. Ya koso. You see and uko kaso market. You see awon ho esu. No cre ene me de ma probo no kopie mo kaso market new market when in fact asfm aya na menim zoom lion for adwuma omoye metima ka say omadwuma ne sen yetu omoka so otu tax mesumi tu abi but the zoom lion for adwuma no a omoye no mehu mfa so e wo so meka ne sen ohwe bola esum ho say tie for ani na obi ohwe bi ehu de ekoso stream no so ohwe bola esum ho a omo apra na bola no esum ho enti me pa che say omo expect say me trimode na me nkofa bola na na say hwan ana say omo mpanyin na nkofa bola na mfiri ho no in fact emantuntum on say ya yen susu de sebi sentuntum we na enya malaria akwakofa different problem as brain enti mesre say sa kaso market me kodo na ya asefem na ukọ ho no na omo anka bibia nchro say eye bola fo no na emefa aye ana wo mu no munya ba bi mfengu o mu de gu kwan no asem no video na me kra na security because I think say one of the lady back home me one me two me ride am team na me yeah because the air cost ho no enye the air cost no enye san say utumu so mapra ena omo de baller no asisi akuaku efiri so enye ne enti ena mbisa say wana omo twin say omra mefa baller no free o ezum line for adwuma we pay them with our task enti dey enti me e was a meka ama obi ehun sese na ekoso ka so na me nkofa baller na da bi e was say aban ema na ni ko zoom line for ho cause Ghana betum pon na say Ghana ya ha betia ana Ghana nyina betia na efre zoom line enti zoom line for omo ni ko adwuma no na etu omoka me task and o task na etu omoka enti me koso di mani adi akire pa sese no me ye bola ambassador enti baby a bola wo bia na me make sure say me ka ho asem say Yorke FM ni HYTV GH de ye ne no adwuma no say ne sam fata wo man mu de ye nhwe me nkoso da bi da enti no e say wo di akire me di mani be di akire enti sia no nso no ye be frɛ zoom live for mpanimfo ye betu ye nane akomo office ni ana office no mo ba be hwe adekro nti abola no eda so mene wo kaso ena enya kaso ankon memeje di se ye monti ni ye fima bi omotonto aduane gates minim se wa wo hwe me sabri wo HYTV ni Yorke FM na wo team Yorke FM ni Yorke TV ni se my ready wa sabi o ye adwuma na se wo ton aduane wo kwan wo gates na sabi once na ndi kan tobi ansa na ya di kan ba ya tosu mi no abeto ne de ene e vigina ene na fo ahoma no tudwa nti obi bia la ba bia la obi awo hwa bola ene ade mene nipa no Yorke FM fo ye be ba so ye ne ba betwa ya be hwe se sa ne ma no enkoso mahoma trofo ne 024 61 95 705 024 61 95 705 ana me kwena me
catch that here for another phone and say on your program now on share. Then you so on your be and share. And you do Anton phone kwa o ye nipa na se sebi o sia pro motru mu nyina fufu na de a o boxer wunsi a meba na ye ni zoom line for abejo bola na kwakoto ai dem. Nti me che wati fo na ahefo nyina. Mate ya dase. Yorke FM yensam troni ba ko aniti ni din eden nam na trimude ono na awie yesma no ma ne call new market kaswa share ni ekoso ewo ho nti mu nsem no de ebre ahwefo no. Sesi ano emre no anya ayebe ahwefo enti yekọ enigye kase ye de eno nso ebebotewu na sane ekobia no yama wo nso wahu bi embrada na eye Ghana nyumtofo eye medical enu Shatawale omo edin ayede fle won wano no aban ema wo mu bel say wo mu enhwe no mu nkofie na wode sikapuduo bi eto won so obia 1 billion ene de ma won ene otua sika no na wawie ye no ena wode won call empoano eno ewo enkran important baabi ene de won ekodware nsuo ekobo won wasu na yadwen ho ayentia ase se esubo no ekire se won di boni biema na se ekire se sisi a won ho ate enam prison na ye de won ko ye no nti no enti ahwafo ye nkonkohwe video no sani a ekoye Rich game. Baba. I come. Good for body. Abi, thank you. Rich game. Abi? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. They don't pray finish? Yes, sir. Rich game. The day here. Rich game. The party. Make a che. Kafari musu wanabu. You know, we fought for Ghana. Yes, Tabi. Nah, the matter tire me. Who is that sanitizer? Oh, how? The one that's back. Open the cow. Kaka. Go dig the gold finish. Road gun. We thank Allah for everything. We thank Allah for bringing me out. Yo, shouts to everybody that supported me. And I want to say, God is alive, baby. Nti ani na ye nuanom na ohu wo no Shatawale ani medical ebra ya de bill na ma wo mu a wo wie bibia na ani wo fa epona no pleko ani okohohoro won ho na yesi anom ye nche de hu se wo kohohoro won ho sane ye be ya woni boni o so wo free prison ho no no won pese odi afin be kofi o se anso sisi a wasakra nti wo kokanya mesem te so okobọ asu ye ntumi hu eti esi ano ni akọ akosi ano no ebra no anya ayabe
HYTV ahwɛfoɔ sisi ano yɛde nsɛm no ebesi ha na me a mede edwa a mede kaseɛ bɛsom mo medin ene na nefua adazewa wobetumi afrɛ me Atwee Rambo afei yakramo